هەڤاڵên rê û dozê bi sozdayîna ji hevdûre ku qesema hevrêtiya jiyana azad bilind dikirin û rûmeta azadiyê ve welatê xwe serfiraz dikirin, bi soza mezinkirina têkoşînê jiyana bi wata afirandin. Li bey her pakrevanekî dilwêrek de jiyaneke mezintir afirî û li her devera têkoşînê de berfînek bişkivî bi xemla hevrêtî û şoreşgeriyê. Hevrê berfîn di sala 1998 li bajarê Helebê çavên xwe li jiyanê ve dike û di nava malbateke welatparêz de mezin dibe. دەستپێکەیە نەڤین بەرفین دەلیلە ئەز بخۆش عفرینێمە ئەز 2013 تەڤلیە پەژیبیم منجی خود نۆڤیە پەژی دەگرت یعنی سەر 400 تەڤلیە پەژیبیم یعنی ڕاستیش یعنی دەمی مرۆڤ مەیزەتکەنی ڕێبەرتێک مەتەنی هەیە یعنی هاوژی یعنی دزیندانê دایê و یعنی حتانî یعنی ئەم دناv civakê de em tên jiyan kirin eman yعنی em bi fîzik tên jiyan kirin eman mêjî me jî kuştiye. یعنی سر وی از راستیش یعنی مددید یعنی ریبرتی زندان دایا و هر روز بروجه یعنی حوالی من شهید کردن یعنی واسه ما حس کردن تشتک دم داد هجاندن یعنی من کاری قبول بکرم یعنی سر وی استش یعنی راستی من قرار دادم گفت از تبلیغ تجربه یعنی حتی هم کاربن جام جی خدنا ور خستنه ده هین کور بکن ام بگیرن یعنی تشتی ریبرتی من خوازم کاربن بکن مالبات جی یعنی مالباتی میشه راستیش یعنی از وجم یعنی از اسلامی خوش و ناردشینم و حس کردنی خوش و نارد کم. هەورێ بەرفین di zarokatiya xwe de her dem navê tevgera azadiyê dibihîze û bi wî awayî bi hezkirina li hember şoreşgeriyê mezin dibe. Dema ku li rojava şoreş dest pê dike, bi kelecana jiyana şoreşgerî di sala 2013 li bajarê Efrînê cihê xwe di nava Refînê pejî de digire.
جنین که جبو پارستنا ولات خود جان خواه کربون سیپر ده هر بخوستا ولات ده به برخودان آخت پاراستن. ده سال 2018 ده لهمبر ایریشین دولتا ترکا داگر کر به سدان برفینین ولات شهر کرن لبرخودان و بونه پاکروانین ولات خواه. هفری برفین یک جوان پاکروانانه کو افرینی ده برخودان شورشی به پاکروانی خواه واته داردگه. سوزا هوالین هفری برفین اوا کو خون و خیالین پاکروانین ولات بیک بینن و دریا هوالین خود بمشن.